Hei whai ora ngā wairua Amine Ka tuku whakamoi miti atu Ki a ihoa O ngā kau ngā pua With 66,000 Waikato-Tainui proud, Mana Tangata is aimed at enhancing the mana of all its people. Ko te mana o te kingitanga ka hāpaingia ki runga. Ko tōna kaupapa, ko ōna pukenga, ko ōna pūmanawa, ko te manaki i te tangata, ko te whakahui te tangata, ko te whakarongo ki te iwi, ko te iwi e whakatakoto nei ngā whakaaro ki mua i te kingitanga. No reira ko tāna mahi he whakakotahi, ko tāna mahi he pupuru i te tikanga, ko tāna mahi he whakaropiropi i te whenua, ko tāna mahi he puea i ngā tūmanako a o te iwi. Mā tauranga, we are growing our minds, we are keeping our culture. I always remembered from Sir Robert about education being key for tribal members. So, and he always spoke about Oxford and the learning styles of Oxford are bringing people together where you can talk and learn together, and that's exactly what the college was for us as a cohort. Education is so important, right from our babies when they're born, and you're never too old to learn. Our assets have grown to over $1 billion. We've achieved, not just in the $1 billion platform, a number or a milestone in financial terms. I think we've achieved a huge amount in that coordinated ability to deliver and start delivering against Whakatūporanga 2050. I think that we can now see commercially, tribally, that those things that are espoused in Whakatūporanga 2050 are going to be able to be achieved, and we're going to see some runs on the board more quickly in the next few years. We are restoring our awa to its beauty. Ko te awa o Waikato me te iwi o Waikato, ko tahi nei roto i te whakaaro. Ko tā mātou e hāpai nei te mana tangata, me tahuri tonu atu ki te hāpai i te mana o te awa. Kia whakamā, kia pai ai te whakariterite mai i ngā kaupapa mo te awa, ko te hoki o te iwi ki runga i te awa, kia noho mai ko te awa i roto i te ngākau o te iwi. Ko te whenua, ko Waikato-Tainui. Well, it is all about the people. At the end of the day, if you think back at our settlement and the aspirations of our tupuna, and it's really about growing our people, building the capacity of our people, but also our marae as well. So, as I look back on 2014 or the previous year, I'm really pleased with some of the developments that have happened. If we start from the launch of our Facebook page in the 1st of April 2013, that was all about communicating better and engaging with our people, through to the Waikato-Tainui Games, through to our Rangatahi Summit, the completion of our river bylaws, the setting up of a native nursery at Hopohopo, the governance and representation review. So those are just some of the initiatives that have happened, have been developed and started, and they are all geared and aimed at our people. We are empowering our people. So far, they sent me to Wellington to do an Oricon Emerging Professionals program. Met a lot of new people there, a lot like me, some cadets and others who just joined the organisation. Waikato-Tainui, Mana Tangata.
ko te mana o te tangata, ko te mana o te marae, ko te mana o ngā kaupapa, ko te mana Māori Motuhake, ngā tino kaupapa kua makere maira i tira whakaoro nui. Ko te mana tangata, he pēwhea tō tātou hāpai i te mana o te iwi, he pēwhea tō tātou hāpai i ngā iwi kia noho mai rātou i roto i ngā tūranga whakahaere i tō tātou iwi a te tau 2050. Whakatupuranga 2050, the tribal strategic objective to ensure the phrase I am committed to kingitanga, fluent in te reo Māori, strong in my tikanga, healthy, well educated and financially secure.